Hello guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another vlog. Tonight he cook and it with me vlog and bolding in Momo and noodles king sim de in chik so ga kit man taw tin mas pena Momo sunga feelings de pa ho kahin sim de hin sidinga chi cabbage carrot to sa angai zin to hi me ho ahal hala ne cha cha ka thon in tun asa chaka sop things nen pilphana to hin asa chaka boil itin langkhana sa anaki boil ka ahin langkhanin me at ho chu to hi ga kanding kanmin ding ibdang imcha sha ngai lo ame to chile pepper powder sha le zingin sunga ko ho ding in tinga he da hissa asa boil ko bol pet hin hungmin tinga hele ne cha cha so a chi asa hi lai sunga he kwaya ting halki sa chuna thlom zep tan tai ne cha cha pol ding hi chicken sitting in. Hai một con em ạ. Thế cái gì mà? Đi khai bún hầm là cái gì này đấy? À xuống cái nào cái này là. À xuống cái này ôm mình. Khai đi 50 mà. Khai đi 50. Kan sa chain chihi a masala. तो ही मोमो चटनी का सेम पे हन है इन चिदिंगा चु मजगा उलो या छु मल्स दो हाय से माइला तुई पे ना या है वांग मल्स नो अमनु जा मल्स पम ना खला है मल्स पम के खला है मल्स पम टोमेटो तो बिताई लो की माय जो ले तुई या खिंग लो खिंग जिप सा को बेटी